salam değerli izleyiciler. Yine hemen eşkin olsalar hal-hazırda sizlerse bina sahafları arasında 160'ın kalesinden 100 metre mesafede 2 içinde 2 mertebe geniş bir evimizin inşallah çekilişinden deməli hal-hazırda 4 otağı dostlar, 1 zal ve 1 metreden ibaret olan geniş bir evde kıymeti 90 bin edilir. Reallı olsa indirim olmazsa. Keçeyim inşallah. Sizin karşı ve daxil olduqda girişdə geniş bir koridor bizi qarşılayır. İlk öncə belə bir zal hissəsi mövcuddur. Belə bir geniş bir yataq otağı, mətbəx hissəsi və sanitar qovşaq hissəsi. Daxil olduqda ikinci mərtəbədə isə dostlar 3 dənə ayrı-ayrı yataq otaqları mövcuddur. Gördüyünüz kimi bir geniş yataq otağı, ikinci geniş yataq otağı ve üçüncü geniş bir yataq otağı. Qiymət 90 bin, reallıq olsa cüzi indirim olacaq. Allah Allah da satana da xeyir versin inşallah.